Hello, so piu le naute na dam jing uhinam. Tunin zong thusim khat anangai ki tau hitin. Thusim in ngai diu chu a hi le. Iso pipau. M.LALCHA HAOKIP min ahin sut. KASHMIR GAMBOINA kiti. Heart-touching short love story a hi. Tun anangai pan ki tau hite. Lun apa e. Nang niki muzi ting lung hlai om zi e. Phat masalai apat hobung hian khosung hi zong le naki man cha na ho hlangai om zi e. Suti na hong na sot hitam. Nila khat na choba na pi in boilun kamanga kamo e ati a nong ding hi amang mat hin ti a pamanglal hobung het diken pan jingka ho in kai ki hen a ho in veranda a ado achun boilun zong kipa nan adim se ni na hi chun boilun in zong kipa na mai su pujing pumachun kipa au me hepu nang ho taw na zin ke zong pathin zalin kadam jing e tu chung suti khong pon hi ke zong kiguman lova kahung ahi azi chu KASHMIR gama posting kala ding phana lamkai hon hap takhat bo suti ai pi zia inlang khong pha hi chule mi dingin imacha hi zong le ke ho betelon sunga talkap kitian na a akhat na kahin la insung mi le hobung mi te to ke pan mai cham sim khom te ding kanop zia khong na na hi atita na hi chuti anup ta akholim lai na chun boiluna dia apen pi so pi khat se ane marcy ahongin he o henu in nila mai chama ne the cho na ding nang ko machun sumgalan pia e hin so la hi he pa nang ko ma zong hung ding kati a hin ka uto na num khom nga le nila le mai chama hung pangte dingin ka hin ti mi atita na hi nila a hin boilunian ama ho betulan sunga thalkap kite na a first ahin la mai cham sim ki pa tai na simun chule sipai hin kho aman na sunga patin a akingai jing na ban a insung mi te le hobung mi te taw na zala patinin thina te tampi la akuna ahoi do ho ki pa na mi lilong pumin aholimin a hi chule pute pa te ho akunin zong til kho na thu tampi a sei uvin mi pin ki pa na zala chun in nei ten asimu chale ne te ki pa ta chun adon uvin ani khom uvin a hi phale ni kho hung chalin boilun zong asuti phat aki chai ta zia chun insung mi hobung mi khosung mi chule loile pai zanin ngai zong le chilo thelo a hi zia chun KASHMIR gam zon tinga chun iza kai aki go chai tan a hi boilun le marcy hi insung mi pan khursin achan na kum som na chi ta zong le leisit na dia angai lut pen hlun anu in genthei ha sana tampi an ke mai topi nunga boilun zong sipai hung pang do achule marcy zong ba achai zawa anu khompi to goma khosunga private teacher a na ato a hi hichini jingka chu lunghel aum hle en a hi chule chungto ni sa zong ni dang sanga chun angui chom hle en a hi azi chu India gamadia galgu baltam na pen loi a ki he chule sipai zanam khanin ahin kho an chan namun KASHMIR gamboina mun zon dia angai lutta anaw marcy le anuda hla a boilun kalsong ding a hitai hiti chun vai ko na mai cham asimun nuling bemin zong achapa dingin mi hlilong puma chun pathin hi nga tawna aman pi na hi chun anu in zong boy hoilai muna chi zong le chun na pathin wang hin sumil hi in na hlun na vai kon si le pathin gel do zingen lang na hlasit na gen theini ting zong le ama ber zingen keile na naw in zong ka zo chan thlunin na pa anadam lai a tawna ni kho a inaman jingu sunday ni jingka si le nanga dinga tawna kahin man jing hlun ding a hi naloi na paila na hlatting jingthei ta in hin kho mangin lang mi kingol sa zong le nangin wang
na pathin na hingel do azing ding a hi chi Bible hi na chin chana ki po in lang hi chi mang chan pathin to jingka ni hla si le ana ki ho jing thlunin atin a hi chun poilunin zong hengi henu na chan na sei jo se hinjui kim so dingin pathin le nangni masanga ka kitiame an zo khat le kia ding hungha lungim wal inate doctor hoto pi banga lungim lungkham kiti hoto nanat na kito lo hi damdoi ne dia na pi ho chu pate chan apha chan ananezi in lang kia dingin hungha lungim hi in nangni zo tulai gamsung huinun dan aphat ta lo ji in phate ten an thunin lang aboi ima sung le hin het sa thunin atitan a hi chun marsi in zong heu Christmas suti nong ting smartphone hoita khat ne hin cho pi o atitan a hi chun boilunin zong henge naw phate ten anomin lang masanga hepa ki zen na a interest a sumpa inala u ahung ki sa do ting ka cho pi te ding na hi ahin hi chi isa do masang wawang nei het them ting ka kineme atita na hi izakai aki gut zo to thona chun Kashmir GAMBOINA zone tinga chun angai lut anule anaw da thlan tulihar airport na konin hui kunga aleng to pantai pale ni khu ong chalin poilun zong Kashmir gam alung ta na hi thulela aboi je achun aluna ke pa ni chun buzong apha chan ani jipon chule gamdam a hi ji na ba na melmate har je achun ayum lo ni tamzo a hi ji na hi ni khat duty apo na muna apha ti sa a in sung mi te to kipa ta an ani khom lai u anlen khom lai ulim a hin mu do chu dunghel na abomin a hi chun ni thla lampung nga hi to thana chun radio aga hon le thado program akipat to akitu chene na hi aman zong kinloi ta chun a channel chu kichi zema akiza theina tinga chun aboi pi na hi le ana na chun program kichai kon chana chun ahin hol to in lunglen na dailen ni to ni ki to zia chun beni khongsa in asa chungchol hla nawa anu ya kitila akichai kon chat anai khai na hi aman zong hom thota chun anga in akitna thado program hungting kal anga le le na hi azi chu kwal vaila angena amzi a epa wala kisa thu ki sei aza chu lunghel ma a hi chuti alunghel ta amjing lai achun gozubang achun molchung langa ko na chun thal hong ki ka me na hi aman zong AK47 achoi chu lot a bolin thalung ki kap na lang chu agal ka pe nga le na hi hichin la chu boilunin apet pet na chun le tho hi le amhom na mun chu galgu bol ho chun bailam ta a ahin no khom diutan a hi azi chu izakai gontup sa a koi u a hi chule hichi pet na chu mi zat ham khat ROP adinga ana vai kon do zo chenu a hi thilumdan ho si upan ain he do pha na chun boilun chu pa cha na sangta api un chule battalion adia thalkap kiten na thim pen hi je chun lamkai hon akison pi mama un a hi anun mai chama na vai hla na bangin amanjong phat ong anei si le bible sim le tauna nei jingin a hi nikhat galgu bol ho amu veti intelligent ho akona thupi amje chun amo hono khomtinga chun boilu lam kainan mi somni meithel meichang chule adangdang ningling set na chun akigo uvin achi tawvin a hi alang khana inmuna adala anuwang masanga anat nan ain pha je chun hospital a anaw marsi in aum pijing lai a hi a upa anudam mo het sa ding ti a fon achuti bolwang achun akol do zo mong pon a hi aji chu a upa galka ma chi ding ji a fon chui sofa akoi lam a het lo a hi marsi zong anudam mo to a upa akol do zo lo ji achun lungim le lungtong ta achun aumin a hi chuti a amjing lai achun Amy Times aga vet le headline na Kashmir GAMBOINA ji a government sipai hole galgu bol ho ke ka a nasata a ki kap to nan ti a kisun amu achun alungkham na le alunggim na aki be chomin aman zong phata asim su le
Aki kap tu namun ucu au upa posting lak namun ahi cu kici ta chon ahedo in ahi. Chule athi amang zong umdanin aki sunin ahi. Alang khana thusu chu anu het sa ding ati le anzu khat le lungim wal inte ati zi achun het sa lo wachun au min ahi. Anu dam mo na ban a au upa aki za amat to pi thailo to sumle pai hol na ding a het lo to mo lungin alung khamin mi mu lo ka le chun gu thima chun amina kon hung watha mi hli eki thi zin ahi. Chuti am jing lai achun kot koma fon charging abol to avial velen ko lo hungin ni vei thum vei chuti ang pha na chun aman zong aga vet le au pa an hitan ahi. Hi chun aman zong ale kol pain ahi le. The number you are calling is currently busy tia ki sei za za chun au pan ai le call ding khal tui panga chun achuti nga jing ta nahi. Hi chun ko la hongin Marcy in zong hello he u ti le boylun in zong hello boy nadam dam thun hinam tu zan kamangin kahin muthun e henola dam dam hinam ati le Marcy in zong he u nangla na phat phat hinam zanilanga Kashmir lang boy ni thu ka za za chun na phone kain kol wanga chun kain kol do zo lo to kan lungkim the jing e chule heno zong masanga anat nan ain pha ji in tu ahin Christian hospital a kompi e ahi thedinga hi le sumnain tho dingham heu ati le boylunin zong thilumdan ho abon chan anaw nu asei pi su in ahi. Hi chun boylunin zong henge boy nangle heno tawna zalin kathina thei tampila konin pathinin ei weng jing e tuni thalo hunglu ting ahin sumle pai chu analungim hi in sunlang le kahin thot ding ahi kaboy ki ding ahi tai boy henu chu ahung ol dom teng ka keu pino me aphat phat nan anaboy pi in atin Marcy in zong. Hi chun Marcy in zong au pa dama au aza je achun koima he lo ka chun ahung nui la in ahi. Hi chun aman zong enge he o nang zong nup tan atin kul athan hum tan ahi. Phat le ni kho ong charging to hlana chun nuling bem zong ata mona ako na chun ang oldom to hlana chun hospital ako na chun ang pat do ta nahi hinla. Kashmir gamboina nitin a phatlam manosang a thulela dinmun a kho che ji achun poilun zong anu dam do ting khat ve be kheupi ding ati zong atam zo a gamnoi thingnoi a ahi ji achun a keu do thei po ven ahi. Ama ho company namun chu galgu bol ho hat namun laita ahi ji achun sunle jana chun meipum to ki chat lo wachun aumun ahi. Chuti a inmuna anule anaw ngaya jing lai achun galgu bol hot to ong ki to khaki tawin nasata achun ki kap tu aumin ahi. Ama le aloi mi thum hin galgu bol ho anulama ko na ain ka mu ahin chule adang si hi aga lang khan apangu ahi. Hiti chun gu thima chun ai nai phei uvin galgu bol ho namun kom ain pha kon chat wachun ahin nungle ka mon ahi le aloi mi ni apet pet na chun athi in chule aloi khat pa zong nasata chun akitong kha in ahi. Boilun wang phat ta chun bom hal neu khanin akyang kha chu ahi in chuti chun akya tu kha pon ahi. Aman zong hangsan ta chun achangin apangin chuti a aki kap to jing lai wachun melmai zat ham phat zong akap le in ahi. Hinla bang sirum ta chun galang khana pang captain pa chu galgu bol hon ain kap kha uvin apet pet na chun athi paitan ahi. Boilun le loi ho chu galgu bol ho nu lama kon ain kap jiu wachun captain pa kap khapa chu boilun in zong phata adoya kap le aw phlang ta akha ji achun hiji galgu bol pa zong chu apet pet ni athi paitan ahi. Alang khana Kashmir gamboina chu news dina aung ki su in India gam ahot ling so in ahi. Nuling bem zong alunggim hle in ahin la abol thei pen pathin anga jingka ni la in taunan athlut ni nahi. Ki kap tu na akichai nunga chun alang langa athile akitong kha aumin ahi. Security langa captain pa thi je chun galgu bol ho chu lothling akisama ma uvin ahi. Amohol alam kai khat lungthim phalo kyang mi khat aum je achun captain pa thi chu boilunin
akap li dan chun aseyin ahi azi chu boilun le aloi mi thum ho chu melmate nung lama ke pat ahin ka mo hi zia chuti a chu ase hi chule boilun chun apan khompi aloi mi ni thina to hen lang chule aloi pa an ki sukata jongle hangsan ta agal akap chu areng angkal beding le ki pa man sangta asan te ding chu ama het zia thangthi ma chuti a chu kes ahi lo lowa abol hi kalmuna dia captain pa noichet na hi zia chun apet pet na chun mona nei lo boilun chu achung thu holding a chun aman uvin zil a hlut un a hi alang khana inlang ada hla anule nawin boilun chuti a chu ai palhun po na hi hizong le ni zat ham khat akiza mat tu thei ta lo ziu wa chun lungdon na le lungham nan a bom thlunin a hi boilun zong thiljo si agela angai to jing lai a chun a hi na lo bi a akingo zia zil sunga gen theina tampi to ho chu agialin chule inlanga anule anaw khan khoting zong agial ji ting mina kunin tanglovin mi thlin ahin don put paizin a hi zil sunga aum laya chon aman zong la khat aji in alaji chu ana veu hite sipai hin kho singsung gen thei ho kile sa din chun le zo ngai le in kating lole pai cheng melmunom zong le kan zon tai kashmir gamboina o sipai hin kho chunu taupi na zalin melma khuna konin chung pathenin event bi jingi ti ka he in ka ke pa e chunu na tawn zalin o sipai hin kho hinla gel pha lo wa lole pai thangsit ja hi tabang ka to hi leimi him hi nan athu ha le jing e hinla ka dingin pathin om jing nai o sipai hin kho sun gilkil ka to ji teng chunu bohon hlangai jin ka ome ha sat gen theina ka to ji teng chunu vai hla nan aitil kho jinge o sipai hin kho iti ta le bol na wang kho a in sung mi ngai chang to ki pa ta in kaleng khom ki ta dem tin ni khole phat ka sim jinge o sipai hin kho chuti azil sunga gen the tho jing lai achun achung thu khol kil na nei hon khol na theitin chenga khol uvin hi che ki kap to ni kho a pan khom pi ho chu ahin holun a hi le aloi khat an ki to kha chu ain he do uvin amhon zong hi che ki tong kha pa chu thil za ka adong na hi le boilun chunga ngo na thu ki sei jo si chu thulam leng zo a hi dan het chet a hi na ba na ama ji aloi ho tampi hin kho achan diu ahu do zong ahin he do uvin a hi chun amhon zong apet pet na chun boilun chu zila konin ala do uvin boilun ahin lo bi a anango pa chu ahin kho a suspending in order asu pai ngalun chule ahin kho azila tang dingin zong thula na aumta na hi phalen ni kho ong chalin achung changa boina zo si zong all achun ong kilam panta na hi chutia ahin kho phalnga ma agamle anama dia gal kap hi chu new so si a mi zo si kyaulim nan apangin a hi nikhat anule anaw phone abolin boilunin zong hello now heno no ko mam luham nadam dam thlun hinam atile marsi zong henge he o pathin zala kadam pe thlun hinai heno chu tu chen a chu pamlanga pa do hi chu o marsi zong pamlanga anu chu kovin heno ko boilunin phone hin bole anu zong kinloi ta chen hong thlayin anu in zong hello boy nadam dam hinam tu anum namun kashmir gam nom hinam hichun boilunin zong henge henu pathin zala katam pe na hinai kanau chu khat be hin pita di o henu atile anu in zong anau marsi chu apita na hi hichun boilunin zong hello now good news khat kasei pi dingham atile marsi in zong hichun marsi in zong ibi good news sam heo to goma ole ko nu ding chu naila hitam atile boilunin zong henge chule flight ticket zong de 25 adingen booking ka bol chai tai atile marsi in zong o suti nong ding hitam he o kanga lel wale na hung ting amasa ka sei chune hin cho pi o atile boilun zong a hi poi ke ka hung ding a hi poi nang le he nu zo new delhi a nong hlun ding a hi
26 ni khu Republic Day ahin hi chini kho le award kasanding ahi hotel izakai booking ka bolso hitai atita na hi chun marsi zong kipa awala koima umnalam hepalova kichom jing hi chun aman jong heu katha nom wale tile boilunin zong henu chu khat ve hin pikin ona utile marsi zong anu cho pi na hi chun boilunin zong hello henu kanau ko machun tu chun imzosi kahinsei hitai tarik somni lenga ting New Delhi a nonghlunding ahi izakai kanau chu anatong ko mo henu kasapmon e ku tawve koita hite henu atin phone akoi tai chuti achapan ahin khuwa anapha kha lo namun chule amanga jong aman kha lo hil Delhi tol pi a nonghlunding ahi ati aza aze achun akepa hle na hi hinla leisit chunga ngailut pen asian jin anda thakal kumsomwal anachita jongle hiti aboilunin Delhi a ahin kozi chun ahin gel to in mithlin ahin don pai in hi phalen ni kho ong chalin Delhi chin ding ni kho jong aunglung pai ta na hi hiti chun boilunin Delhi airport na ananga in damsela chun akimoto tawin a hi Republic Day ni kho jong aunglung pai tan mitin chu hichikina zawdinga chun na sata chun kigo na na uvin a hi alang khana boilun zong medal sangding a hi zia chun ahoi na theichana chun akiwanin program umna dingmun azon tawin a hi boilunin zong mun khatna ato naw taxi chu ahin khamin anu in zong boy hilaita hi ibola iki khamuham program ilap diu hinam atila boilunin zong ahume zamin heno ilap diu hinai lungkham hi in mi khat ninga diu hi atita na hi chom khat achuti nga jingla iwachun kimboy le alwai nu hat niaw zong ahung thlung pai thlunin a hi boilunin zong kim hichi hi henu chule naw marsi a hi nakoma kan sei sei jing chu a hi atile kimboy hi boilunin nunga mel hoi izanen tam zong le hin kho adia Christian in sungsim kompidia ana deilen a hi hinla anule marsi in au pathil gon chu an het pha lo hi nuling be min zong patinin pha asa le amau ding mel amuzi achun kipa nan adim se nin koima umnalam hepalo wachun amo nui nui zin a hi hiti chun chibai ekibol uvin izakai kheulim to go machun program umna dingmun kipa ta chun azon uvin chomlo ka chun program akipa to thona chun boilun zong mipi asang azam sanga chun hin kho phalngama gal an kap ji achun mi hang san ho chan dia lom ta ki pa man chu ahin kisan ta na hi hiti chun boilun le kim boy zong aki cheng hunin hiti chun anu ahin ama ahin anau to azinu to hiti chun insung Christian nom ta cho sem khom taw vin a hi akipa na ko na chaina chen enengai pi ho zo si chunga pathin phatheina po chi taw hen aban ananga jing hite